hvad er det her? Du passer ikke din skole ordentligt. Din karakter er alt for dårlige. Og når du finder skoledag, så tager du ikke til boksning. Det er slut med at gå til boksning. Jeg vil ikke have det mere. Vi har snakket om det så mange gange. Ja. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some... Mor, se hvad jeg har fået. Jeg har fået et træningsophold til USA. Jeg mangler kun din underskrift. Du skal bare skrive under lige her. Nej, det vil jeg ikke. Det kan ikke komme på tale. Jeg har mistet min mand ved det, og jeg vil også miste min søn ved boksning. Så det er helt udelukket. Du får ikke lov at tage afsted. Det mener du simpelthen ikke, mor. Jeg har knoklet så hårdt for det. Det er min drøm. Far vil have været stolt af mig. All your time waiting for that